Tahun hareup mudah-mudahan lebih rame deh muludana. Ulah sieun balangsak ngeluarkan harta keur muludan dibalas ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Sebab tanpa Rasulullah apalah artinya kita? Moal diciptakeun urang tanpa adanya Kangjeng Nabi Muhammad. Beruntung urang jadikan umat Rasulullah beruntung, Bu. Hei. Beruntung walaupun kita bukan hidup di zaman Rasul, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman tabi'in. Ini zaman kita, ini zaman akhir zaman, zaman now. Disebutnya zaman now. Ibu-ibu zaman now kan beda. Kita ngaji now. Bakti ka salaki now. Giliran dompet salaki mah rengsek. Yes. Allah karim. Tapi kita masih mencintai Rasulullah. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Mujizat Rasul itu masih ada sampai sekarang. Dulu zaman sahabat, orang-orang Arab sering menyaksikan kehebatan Rasulullah. Abdulul makhluqat, Abdul mawjudat, manusia yang paling terhebat Allah ciptakan hanya Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika orang Arab berpapasan dengan Rasulullah, Rasulullah berpapasan dengan orang Arab. Kata Rasulullah, qad da'u ilal Islam, wahai orang Arab saudaraku, ayolah mari rame-rame memasuki agama Islam supaya di dunia orang selamat, di akhirat selamat, orang bawa iman Islam. Apa kata orang Arab? Muhammad may yashhadu ala ma taqul. Mana saksinya apa yang kau ceritakan itu, mana saksinya? Mana saksinya bahwa engkau adalah utusan Allah? Kemudian Allah buktikan mujizat Rasul ketika itu. Rasulullah menghadap salah satu pohon kayu. Tangkal kayu dipanggil ku Rasulullah. Ya syajarah ta'al, wahai pohon kayu, kemarilah engkau. Dengan izin Allah, mujizatnya Rasulullah, tangkal kayu anu sakitu gedena nyabut dari akarnya sendiri, berjalan menghadap Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun ku urang tangkal kayu dipanggil nyamperkeun moal jago orang, cengkeh ka dia. Aing hulak meti kana dia be ka dia nyamperkeun aing. Wah. Tapi ku Rasulullah cengkeh ka dia nyamperkeun. Orang Arab ketika itu terkagum-kagum melihat penampakan seperti itu. Lamun bahasa orang budak. Tanggal kayu nyamperkeun Muhammad budak. Can asuk Islam nyebut lagi Muhammad bae. Budak tanggal kayu nyamperkeun Muhammad. Allah karim. Apa? Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Aya naon Gusti manggil kaula cek tangkal kayu. Kata Rasulullah, wahai tangkal kayu, sampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka dengan jelas, dengan lantang, eta tangkal kayu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Kangjeng Nabi Muhammad. Disaksikan kumanehna. Tuh lihat tangkal kayu ngomong ke Rasulullah, itu saksinya. Kata tawon kayu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. 3 marat, 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kalimatnya begitu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad utusan. Maka alhamdulillah ketika itu orang Arab berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah.